ngasi October ki tang ahum gi numidang waram da phong ki ba pauchi da gi pau pathokchari kuki militant sing na phajilu ba naha ani ko tu na ngasi ayuk kangpokpi SP da sinarakre pathokchari kuki militant sing na mamang tha gi kuntareta 9 sector Assam Rifles New Kaithil Manbi da SSC GD recruitment rally yawba chatkhiba Thawal district Laisang them amang laikai dagi oinam thoi amadi Thawal kekman wang mataba mayai laikai dagi thokchom thoi ba matam khara kuki singna fajinduna thamloraba matung da ngasi ayuk thadorakre Tadok asigi matang da press na pangba pawgi matung ina ngasi ayuk pung mga rom helakpa duwaida kotu na Kangpokpi District Police ki SP da senar khraba matung da Kangpokpi ki SP timna gangi fai phawba puraklaga makhoi ani bu tekta kaidana Imphal West Police da senar khebani hairi makhoi ani hojik Imphal Police Station ki custody da hojik lairi pung kharagi matung da makhoi ani mak yumgi myoi sing da senar khragani haina paw asina makatari adubu nahani asi karamba condition da thadorkhebano haibki pawdi chapchana khangwa ngamdri panba yabadi oinam thoiba ningom Johnson amadi thoksom thoiba mamang thagi kuntareta New Kaithel Manbida SSC GD recruitment rally yawnabagi damakta chatpada lambi khangdaduna Google Map ta yenglaga seranana Imphal Dimapur lambi ki Kangpokpi district headquarter yoromdaida leiba Kaithel Manbi tamna chatpada Gangi Fai Gate Manaktagi Koki Singna Makoi Ahombo Fakibani Ningsing Bayai Naha Ani Fajin Kiba Siga Mari Lainana Same Kiba JSC na Makoi Ani Tekta Kaidana Thadorok Naba Ban Yauna Tongan Ba Kongjang Kaya Sang Sinduna Lakibani Nakala Moromda Under Tribal Dalaiba Koki Prisoner Trama Ngasi Ayuk Angan Bada Supermaina Police Station da Sinakre Hari Pawasina Makha Taraduna Hai Prisoner sing asi bail da tha amarom gi mamang dagi thadokrabasu Scott matik sana pibangam dabana satpangam dana larekhibani hari sakhang daba singna yum ge get bom ama thamlamle amadi yum amada nongmei kapsilamle paunin khon pause de gela kochari pathokchari ngasi ayuk pung 3 minute ni phurom taba duai da Thobal district ki manung sanna leiba Hairok police station na konba salung pham mayai leikai da leiba mioi amagi yum da sakhang da basingna bom ama thamlam le hairi thodok asigi matang da press na phangba paw amana hai bom adu salung pham mayai leikai adumakta da leiba thangjam Chandra Kumar apokpati ais apikpi yum gi get da sakhang da basingna thamlam ke bani hairi bom adu imung manung gi mioi singna thengnarakpadagi Hairok police da paw piraba matung da police ke bom experts laktuna tekta kaidana bom adu lauthokre Haji Pawbagi oina bom adu kanana kari maram gidamakta thamjilam lebano haiba khangmangamdri nakalamoromda Kisangthong hedam lerakta leiba RK Sitaljit kouba mioi amagi yumda sakhangdaba khulai paiba singna nongmei round khara kapsinduna aki khang piram le hairi thadok adu da so open amata yaukibagi pawdi leite nongmei kapsilambagi thodok adu gi mayokta laikai adu gi myamna yumlakta nongmei kapsilamba adubu yaningdaba phongdoktuna Kisampat hodam lerakta Laikai adu ke miyamna wakat mifam amasu chathaki hairi Ukhrul gi thodokta leikidaba mioi mari sukre Khoisaonaraba Miyamna nongmei lakhre ngarang ayik Ukhrul district ke headquarter da leiba tangkhul khul ani gi marakta lam gi wahauda umkhanarakpadagi nongmei kapnarakpadagi thodokta taruksuba Manipur Rifles ki personnel ama yauna khunja ani sikhiba aduga tharaga punna leikidaba mioi mari sukre loinana khunja singna Ukhrul police station da thomjilakhibaga loinana police station adu da thamba nongmei tarani panamadi maru kaya lakhre hairi thodok asigi matang da press na phangba pawgi matung inadi ngarang thokiba thodok aduga mari leinana security force na akan ba section thorang sing lokhatpaga loinana district magistrate ki maikai dagi Ukhrul district punamakta curfew thamjille haina miyam da lauthokpa chalingai tanjada masing yamlaba khunja kaya ama Ukhrul district police station da thomjilakhibaga loinana nongmei amadi yamlaba maru adu lakhibani hairi pawasina khunja sing aduna carbainani stegana ma insas ahum 9mm ki pistol nipal SLR ama AK47 ki rifle ahum AK47 ki kap yariba nongmei maru samage marfu insas rifles maru sohum ga nifu carbine gi maru sani yankai 9mm gi maru sani amadi SLR gi maru tara Puduna Chatkibani Hairi. Thado aduga mari lainana Ukhrul district ki police na case ama laukhatuna thijin humjin bagi thabak akan mamong da chathakre
ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯖꯌꯟꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯨꯡꯕꯨꯡ ꯊꯥꯏꯁꯣ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯨꯟꯐꯨꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯕꯦꯟꯗꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯜ-ꯂꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯆꯐꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯜ-ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯥꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37 ꯏꯝꯐꯥꯜ-ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀꯝꯕꯤꯔꯣꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯇꯤꯡꯂꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯌꯔꯗ ꯊꯦꯡꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯩꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄꯒ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ CRPFꯀꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫